sibiziwe sonke but if awuhlakaniphanga ukubizwa kuyingozi kakhulu ukubizwa because ukubizwa nokusindiswa izinto ezimbili ezahlukileyo photha but xa ezizinto zifike emphini ohlakaniphileyo omfunile uThixo uyakwazi ukuzidibanisa zisebenzisana. Amen. But xa zifike emphini ongahlakaniphanga uyahamba nale ekubizwa iqhubekeke futhi smoothly kakuhle ingaphazamisekanga athi xa isiyakupheleni ingatholakali leyisindiso because uThixo akabizi umuntu osindisiweyo kuphela. uThixo ubiza umuntu ofuna ukumbiza uThixo kube senhlizweni yomuntu ukuthi ngobizwa kade uThixo ngesipho sakhe ufuna ukwenza. Hallelujah. Uyabona nje ngoba ngisitsho ukuthi ikhona into engizwayo everyday xa ngifuna ukuba njengabanye abantu kunento ethi and ndiyamazi uThixo uyalungiselela but still noma kungenzeka ukuthi uThixo andibize kwenzeke ntoni kwenzeke processes kukho into ngiyaziyo ukuthi into yokubizwa ngitsho ngqinela ilizwi lenkosi iBhayibheli into yokubizwa ayiyona into yakho into yabantu. Into yokubizwa uyahamba uyiphethe lento ipackage but okwakukudla kwabikhona uhambe distances uhambe imango usenza izinto ubizwa ushumayela uqhawusela abakubamba izandla bakuxhawule but deep down usazi ukuthi okwakudla kutholakala ukubizwa kokho. Hallelujah. Every day lokuthi xa kazafaka message ekhaya asikhohlwa ukuthi inkosi ukuzabanceda ngezi zinto ezishumayelayo uyincede leyethu impilo singathi sesishumayele kakhulu sahamba nawe kangaka sakhuluma ngawe phakathi kwezizwe abantu babona uThixo bangqina but still kasibuyela kuthi lento thina ayisenzela ngapho lento baba uMosi uthe xa sihambe noThixo iminyaka eminingi kangaka uThixo sisebenze ngaye kakhulu umthandazo othi inkosi mfundisa indlela zakho because nowamthandazo ubungahlangananga nobizo ubungowakhe uqobo lwakhe but mfundisa indlela zakho ungazise ukumendo wakho because ubizo uyamsebenzisa basikeleleka abantu umphele wena uye emangcwabeni umphefumulo wakho wohlukene noThixo. Amen. Kade kakhulu lento oyizwayo uyigade kakuhle lento oyizwayo bangabuye ukuthi ubiziwe mamela ungayithathi uhambe nayo inqulu lento iyagqokiswa. Ubizo luyagqokiswa ubizo luyagqokiswa. That is why bona amadoda ayizona ebethi xa ibizwa uThixo amanye bemgxotha uThixo ufuna ntoni because yindoda eyisona uThixo bengayithethi indaba yobona mamela kuthe xa ubiza uPetros uThixo kangatsho uYesu basoni zabo but uthe ndilandele ngoba lokuqanduva kaPetros lokuzazi lumntu uyandibiza but mina ndibizwa nje njani waqonda uPetros ukuthi before ndamkele lento ebuhlungu kangaka enzima kangaka into yabantu mandiqale kumsuka kumi mna ndiyindoda eyisona. Asincede uThixo aqale ngathi thina sithethe izinto ngathi asincede aselaphe. Hayi bawo indaba njengenkosi njengenkosi ndiyabuzisa ngabantu bamisa abantu bamisa amathethe message bayiqeda abashumayeli indaba yokuzihlambulula abangcwele if mangithethe lento mesisabela if awuhlambuluki if awufuna ukusuka esidomo usekhona emhlabeni wena usengozini ukuthi bangakubiza and uthi bangakubiza unje awuhambe kakuhle usebenzi kakuhle but still phefumulo wakungakholakali ukuthi esidomo semhlabeni umuntu ongasikhangeli ukuthi bangakubiza unje ungabizwa uthi akalibali uThixo akalibali isenzo sakudala esenziwe ngumuntu uThixo usigcina abanye ngokuThixo akalwanga uThixo akatshayanga uThixo akaphinzelanga bathi uThixo libele mamela noMosi bekuthethwa hayi lithi iBhayibheli wabona isihlahla sivutha singathi wafuna ukusondela kuThixo because uMosi ibiyindoda enembali engekho nhle phambi kaThixo noma uThixo bengathethanga ngaye wathula wathi kwa
uyalandela phela ukuthi wathi uThixo khumula imbada uKhulusi. Khumula imbada because i-process yokukhumulwa kwembada, mamela, the reason why uThixo emkhokhele uMose ekuhlambululeni njengoMose. Ngelaa xesha kaMose uThixo begqibele emdala ubengazeki uThixo, but that is why God uthe xa efika kuMose esi-introducer, wasi-introducer kwilayini yomnombo wakudala, wathi nguNkulunkulu wabokhokho bakayihlo emvaleni. Loo luxanduva kaThixo ukuthi before amthume lo aphinde amncede ngokumhlambulula, because ubizo aluhambi hlambululika kuqalanga kakuhle. Yabona njengoba ethula uThixo nje kwizinto ongazange wazibhadala kuThixo, ungazange waxolisa ngazo, ungazange uThixo wazibuza kuwe nangezenzo ezithile, uThixo uyazazi. And as long uhleli ulinde ubizo uzawufika ulubizo, uzawubizwa unje. Uzawubizwa unje. Uthi uIsaiah xa ebizwa uthi maye ngami because yindoda enendebe ezingcolileyo njalo lihlala phakathi kwabantu abangahlambulukanga. Before ayamkele uqale kuye because understand into lento zayisebenzisa imsebenzele but ingancedi ngato because nanduhlazi. Ufaka isandla sakho epokothweni because iqhenqa elokuthethwa ngalo phaa uMose banalo linkomo ethetha ngalo ibengesona sifo ebesihlasela umuntu kuphela, but ibiyisifo kwa-Israyeli esihlasela umuntu ngenxa isenzo sakhe osenzo gqiba sangaziwa ngabantu. Iqhenqa belikhona ukulayita isenzo somuntu noma sifihliwe, bekufuneka kuvele iqhenqa ukuze kwazeke noma simbonanga ikhona into adlule kuyo. Lithi kwathi wasifaka isandla saphuma sineqhenqa because vele empilweni kaMose before ubizwa zibekhona izinto uThixo zaziyo ngayo. Kwafuneka before uThixo amthuma aqala uhambo vele zazinto ezindala obala kuze kwazeke ukuthi zifihle uba uyazifihla ezi zinto azenza uThixo angakubiza, akakubiza uThixo unje ibanje umphefumlo ibonakala kuThixo but